Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di napa dalam pena ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya megega baraka ilolongan. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nabiyana wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama tusyukuru mapuji tanrigangkah boleh risiage eganna papinyamanna fungala ta'ala setiap menit bahkan setiap detik kita nikmati secara gratis. Papinyamanna fungala ta'ala pa ye komelo irekin-reking langsung najawab langsung fungala ta'ala la tusuha demule rekingi. Tapi fungala ta'ala malakda nilo kriatanna pamegay syukurumu. Pamegay syukuru. Afa upan na mega syukuru. Makanya fungala ta'ala la azidannakum utambay. Angkata tuda-tuda ngipae bu. Dek gaga elok fauleta. Joka-joka ngeta lo komaye mamotorota mapalariota ta lo ko yonronge de gaga ulle fauleta. Tudat-tudat tak ko tu de gaga elo fauleta. Sit di bawang elo tak pak. Aga yero. Bebe kilo. Ama yero na kilo to minasu. Salawat na tumapas salama. Iya datungan ni masar ali malbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi si matamudani ummana. Sehingga perlu ibalas angkatoki si matamudani ali malbina Nabi ta. Pikoy carana angkay timutta si matamarica fulana makiris salawa makberi sallang. Angkatoki si matakatan ni masay salumpi malabit na nabitah. Sehingga ijami rekwero pa bu wadi nga man ilolongan nga salama ka masalomoy lino na ni akhirat. Tafarajaya ka adampeng kakatatoriolota de umelo mapak guru. De umelo cara maiki. Yeah. Na iya kya syukur kak maraja minggu ketiga bulan 12 2025 sempak kak lalu ke macan ni iya masigi kada kak we puang upaku toro kasih tamu kilala masigi angka boleh melo lekur kulo na di runtu boleh jadi le juga pe melokera paruat tue maka to baka ko tanru dong sempatkan untuk silaturahim dengan sahabat. Dia uruntir boleh. Ya. Latu mana aku kira na pangka belna kada kai dampak-dampak isapo kana aku kira. Pa waktu Nobel di nang kanati api na dito nang kana ikoti si desi nakai. Ternyata to matindro pala label. Iya. Lesu na pole koronronge. Ya, ternyata bola na lalangi lo anu kulo. Ya. Lesu na ya macan ne kak bailu ko pahaya masigi. Man matto katiko tanna podo
Wih, sangat diweni tapang ke funga jusmang. Nomor baru ji. Ini gaji, Pak Haji. Nah, iya, boleh kira, kata iya boleh kira. Nah, so sapa-sapa ki, sangat diweni untuk lo mak jalan, ada uruntuk ki. Kata Kak Nule lo Kak Bone. Karena kemarin tanggal 6 sampai tanggal 11 Pak, Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Selatan diadakan di Kabupaten Bone. Ya. Malam tanggal 8 baru kembali. Ya. Alhamdulillah dengan komunikasi, insya Allah. Ilo faulena fungala tale ropa degaw lego kasi. Na aga na melo ya la ada sa speringerangar itu junda waktu mak baraka iya. Seorang pakar filsafat mengatakan, iye komelo kituo bijaksana dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Yang pertama, tahu diri. Aga sanayro tahu diri. Eko bahasa Inggris na isal. Agar isal isang yaleta. Ya. Musti iris sepalewe angkata kurilino. Aga tujuan tak narampe fungala taler na korama lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Purade upancajiwi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Purade upancaji winasa pugala ta'ala bangsa jingin dan niya rupa tawe illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Nah sabairu tujuan da pugala ta'ala na pancaji ki untuk makasiwiang untuk beribadah, musti irisangi alewe tahu diri. Nah sabah angkangat ta kolino pa bue tanya lota ilo no pugala ta'ala. Narima kuan na naro mak basogi mo ka bahasa Indonesia. Apa iya padamu gitu Pak Tosit Drap. Ya. Kurang lebih 50 tahun yang lalu di Tanru Tedong saya dilahirkan. 4 bulan umur saya di Tanru Tedong, transmigrasi ke Sulawesi Tenggara. Selesai SMP di Sulawesi Tenggara, pindah ke Asadia Pusat Sengkang. Selesai di Sengkang, pindah ke IAIN Alauddin Makassar. Sekarang UIN. Namelo Kak Males dua aku makin itu tak gala-gala. Tapi alhamdulillah pamasena fungala ta'ala. Saya kembali. Musti iris sepalewe napukan kaki fungala ta'ala na pancaji ki fungala ta'ala rilebo na yewili na isang eleta. Aga tujuan tak beribadah. Na egan na ibadah. Iye waji ega sunnah Nasabak maki bali-bali tiro Pak. Angka waji, angka sunnah. Angka haji, angka umrah. Angka puasa wajib, angka puasa sunnah. Angka sakka, angka sidakah. Coba lebih ku yang mana? Nasabat tujuan tak untuk makasiwiang, apalagi ya ulangnya Pak Rajab Syahrullah. Yeru ular raja ulan ni fungala ta'ala. Ko Pak Melo ni taki fungala ta'ala. Sabak ulan na. Musti iris sang alewe, yewe ulan na fungala ta'ala, untuk Melo ki mancaji to refugee na fungala ta'ala, pegaw iyero na puji fungala ta'ala. Tapi pegaw iyero na puji fungala ta'ala. Magi na syuro ki fungala ta'ala mas sampadal 5 waktu. Isang aleta.
Nasabay itu sampajan lima wati pa pakamajain retak itu. Pakamajain rang. Jadi kong katau de na melo mas sampajang iwereng ini mak papenya memakai ke kufung Allah Ta'ala. Na cia mas sampajang tau sila dak matu makamajain rang itu. Sila dak. Tegi monro na singa kufung Allah Ta'ala. Tama pi berpindah alam yang namanya alam barzah atau alam kubur. Tapas saya jawab batak kerupa. Alam kubur anna pakutanana mungkar wa nakir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demes satu pak nang kana singa ki fungal taala di. Bu ayo bu. Ora ki na singa fungal taala. Di nangka kecuali pajak. Oh. Tahu-tahu isi ingat ki. Agapi ya sakke agapi PDAM agapi PLN ulang-ulang kina singa tapi fungala tala we karena papinya men ini mati secara gratis deto panang kada singa ki fungala tala tapi nasura ke asa usur ko makasiwiang Magi na surah kifungala ta'ala makasih supaya bijaksana ki menyikapi kehidupan dunia ini. Nasabak magi iro sampajan lima waktu pak adalah goncing. Goncing. Nabi tamakada as-salatu miftahul jannah. Na iya tu sampajangi pak goncing na suruga. Nabahas si Andre Gurutta makada angkatu tallurupan namatu tahu di padang mahsyar natiwi igoncin na suruga talun rupa. Satu, angkato tiwi igoncin na suruga mengkilat materu. Itu libaru materu. Angkato tiwi igoncin na suruga taisang. Taisang. Pada basi kubur talemma. Angkato tiwi goncina suruga polo-polo. Aga na masuk na rufung. Kong kato tiwi goncina mati asarimun rindu fung Allah Ta'ala baru materu, mengkilat materu. Tau angkai rajing mak berjama. 5 waktu sampajana na pak berjama mana. Magiwi malulesu ajena bolana masigi mamotoroi bolana masigi mangotoi bolana masigi baru mater magi ya pella iro ti malolesui langka ajena tuli malolesi bamotoro na bangotona malengi goncina angka to tahu taisan kunci taisan nanti mana ka taisan ya panas sempajang melo pasi Mega karu na dupa asena asa paja si nanre balawa asena paja si minre i arisana masa paja si desi na pakad na arisana paja si minre pangka na jabatan na masa paja desi nenre pangka jabatan paja si tapi ini yang paling dahsyat agero polo-polo goncina gonci polo nanti Magi na polo. Tak bek kecica misi minggu. Ya miku Jumai. Angka to tak bek kedua misi tahu. Idul Fitri, Idul Adha. Oh, maka apa aja tu riolo malonro. Mudah-mudahan itu di kue. Aku rak kampung kok Pak. Rata-rata ro mega kapling ro masigi. Na kapling Peko cara na kapling. Di panas salawa masigi Dia pernah salawat radio nama sige ang kami nilap bay sujadan na Mariolo. Sisan na mas sampajasu bu tahu de gage punana. Mas sampajang sujadan na tat de punana. Gonci polo-polo. Tapi tak dampeng kamar aja, Pak. Yang kedua, magi na surah ki fungala taala mas sampaja supaya bijaksana ki menyikapi kehidupan. Orang yang rajin salat
terhindar daripada sifat-sifat takabur. Ipalesangi poleri sifat-sifat maburut, magempung. Ya, kepesan nero. Maboro, sombong, napandangin timan tahu. Babu, oi bu, biasa tingkalinga, ero caritan na kaluku na lawo. Denangka, wale cek dewatu. Iro kaluku pak nasabak matanre onron na. Natu-natunay wilawo. Aga nasa kaluku lawo. Enre kumek kuhemat tiro-tiro pemandangan yang sangat indah dan bagus. Enre kumai. Makke de lawo ajak mo tunay kak kaluku. Wisa sama kana matanrean onromu mitana kasih bicu bataku makalolok ya sira tanai de ulet tiwi ibu aku jadi makalolok kak maka si memelok mo bi kak menrek kutu. Kay agad malah makalolok kutu. Dia apa aja na pecak ku tahu. Begitu merasa bangga, merasa sombong, yero kaluku maka mana aku tak pemiring ya ini pak. Miring tak ada yero kaluku. Mak teru kisi dape na lawo, mak dareke we lawo ewaika, marapak mana sadika daruku. Maka dayo lawo maga no, asa makarame kajamu mo boru ko tiase si sele-sele mo tu tahu maga ni. Tak denak no sidapeku. Tepa angka to yero punana dara sa waco colada di matoani lawoku katona kaluku tak denak. Na pasilempai kaluku si bawa lawo na pondriole kaluku na lempai ropak dara na pondrion riwi lawo maka da si kaluku lawo maga si mutu damon ri. Wih. Maka da ya si sele-sele mo tu tawe mondriolo ya. Yolo na mutu. Begitu sampai di rumahnya Pak Dara napodani benena makna ay angka kaluku si bawa lawe macina-cina ka sading kagak gula celak tu meli asa pole moka mapa say weni angka gula celak weli batina Pak ero kaluku ay goran jolo lewat kayolina mak dari ke kaluku wai ka lawo layalak ga si kak daro lay popa si kak daro na makka si ewai ka lawo makka dalawa ewai alimu agaje tempo mo agaje boro mo pura siro lay pabarre si makka si kalu ke ewai ka lawo sa ewai alimu pura si lay pabarre lay para si awi lay challa tu kang haji pale tahu boro Muhammad begitu selesai manasu lawoe macalla di lawarnana ipatama ni santan na kaluku bu agasan na yero aga nasang ito rapang ya waseng mak kadatay bubu lawo ya matokaro na sampai hari ini pak deto pagaga ibu-ibu majelis talim ko mau bika makada paji loki meto manre bubu kaluku aga pala no bira kak bubu lawo ko sabara itawe pak di napaji rampe di napaji rampe walaupun kelapa itu mempunyai beberapa sifat yang sangat bermanfaat tapi ini contoh wiring maka ikut makasih ku fungala taala napali sangi tahu mancaji bijaksana tahu napali sangi pole di sifat-sifat maboroi bu bu iya to marajengnya maka siwiang nasaba nisang yalena maka da pungala taala pakang kakakolino nak biangi rola saat nak biangi bu ajak lalu nun reki ili masakawang makotoro bapak-bapak ajak lalu nun reki ili masakawang aga yero lasaati tanreati pediati taddeati sereati apa upan ye pak bu ya katani ye salah sewane nakadnani lasa SMS aga siya lasa SMS senang melihat orang susah melihat orang senang lasa SMS yero
Maliwi tawe parabola pak, bali bolana mali parabola, natanang ekor sampai bolana, lah manang kalian mali paramex, mapat di uluna, maliwi tawe kulkas, lah alena macaki, maliwi tawe kipas angin, lah alena tapu tara, mali tawe motoro, alena merung. Pekecarana marupa, nagora ko tayo, besti, loko me jolo. Maka na hagas itu, ang kasih tu kareba, loko me jolo. Itero nasa benena yano, magero benena yano, purembo nasa mali motorok baru, motorok skopi. Alhamdulillah, ang katoto na pakai joka-joka, tanya aja nasa ngiro besti. Aga balik, iro motorok na nasa, nachicil mi, lah, tahu pag-asyiriatin na. Magi ko ni cicil tawe na pagaway balak kayo na. Siya na mali-bali bola na oto apaan sa baru. Ipakoto ambulansi loko. Rumah sakit Arifin Nukmang. Mangoto baru itawe, alina mangoto ambulans. Sisan na ko rumah sakit, nisa si bali bola na menre umrah makapala lutu. Menre ito makapala lutu, alina itiwi loki buru. Anre seriatimu, anre pat dia timu. Na musti na to ang kenis sang alena pa, maka daw ipo napapole ka pula tala tujuan untuk beribadah le sama nang ibansa na ipa. Ay bo, makanya matu ko mali bali bolata motorok baru, si bawo to baru. Contoh, bali bolata mali motorok baru, ini dia penirule mali. Alibawa ni heleng. Alibani heleng. Baja sa nga din na melo pasarapeng. Na melo to kilo pasasila na kita ajak bentor. Ang kebali bola ta mesu. Bae besti pace mana lo pasarapeng. Makader pun na motor. De gaga hele nas. Ang kana hele wali maka tan si gandek-gandek. Betul bu? Bu. Yang kedua kau meli bali bola ta auto baru. Jangan mau serehati. Jangan obat dia tie. Maka boleh. Maka dan digurut tak. Iko na maki burang ibe papitun rupa na pangobir pa mama barasanji maka tanam manri ni bepa baja sanga dia na melo ko mapego mapaboti maga minrang yo toner balwe maka di balwe na iko jitu pun na iko jitu map barasanji ngangi nyaman naga pak bu malah sakit deh ay karo tetap aja magi na sawa magi tau iris sang alewe carata mak bali bola pertama. Yang kedua, akrewi pakar filsafat untuk hidup secara bijaksana kulino. Yang kedua adalah angka lalu si mata merenung. Aga ya semerenung bertafakur ka Pak Basarak nadi atau aga. Ayeuna na rampe pengulut ta umare. Gato makadahat desa iya we. Aga yaro hasibu ampusakum qabla an tuhasibu. Reken-reken meni alemu riwattumu angkarilino sebelum nareke ki fungala ta'ala ri asrimonri aga melo ireke pak satu umuru siat tahun ni tuh na lecce ini je 2025 taman di 2026 berarti tak tambah jumlahnya umuru tak kurangi jatata 25 aga pimelo wakilatun amal acik dekan na amala babu takar kak garik jari tak okwe niga mega amala nah iya lagi de barani makai pak ini yang perlu dihisap ini yang perlu dihitung acik dekan na amala majilah acik de amala saya ambil satu kisah Syekh dia sahabat melebih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sauban. Oi bu, desa Sauban. Kagak misalnya Sauban? Ya. Dalam riwayat dijelaskan ira pengulut Sauban Pak Bu, na alena, aga sesekena alena. Talu jam malalang poli ribolana lori masigi Madinah mak berejama ipitangi onron na suru gari wattun na madang
Goray pangulut tasawba, ya Allah, kenapa dekat? Mahanya nama cawe puang. Talu japak malalan. Bolana masigi Madinah. Be, be, kagak boleh ke bolana masjid raya rapenge malala 30 menit. Atau motor atau mengoto 30 menit. Dia bagagah, itu gagah. Kecuali jamaah musafir. Pengulut tasawuf bapak telu jangan lelengi lomak berejama. Terima sige Madinah, si bawa bolana. Na sesalina, we po magi nama cawe, magi. Nade na 5 jam, 7 jam, 10 jam. Kenapa? Nesangi alena, makadang kaku korilino adalah fungala ta'ala. Maka saya harus merenungi aga amalakku. Pemakai itu fungala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Weh, cantilak lagi Pak. Dahsyat ayat fungala ta'ala. Deno bisa mbaraki Pak. Bu, ayat fungala ta'ala deno bisa mbarang tahu we. Deno bi makada ya ayyuhal muslimun sini nasal lagi de. Deto nakada fungala ta'ala ya ayyuhan nas de. Tapi maka di fungala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ataku iyang ke mapunangi tepat rilalang atinna ittaqullah padicingi taumu wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Aga tu pada pura mau papas sedia untuk menuju hari esok batuan nasuri monri termasuk ya Pak. Bokong mana nih? Angka tak tudak, angka tak malole cuma berjama, bokong. Angka sumbangat tak masiri-siri kan nanging kecilingan ngelaban na dia ko tikanto kumagi ero duwe melewat cilingan nanging ke koto maci ko goncino to pangka wijakku nure ko mon koto pa halangan ni kata ro pale to na ali goncino wallu pai mak kada biasa nang kecilingan labo lah dia nak kasih ko tikanto. Ada mele pas dia Pak Lokuro. Tanya tu duit. Tanya duit. Tania ligaba, tania ATM, tania HP. Masulian lina. Tania ro. Tapi aga pale. Ya mana na Pak? Kemana kita tudak-tudak memagi-magi mencaci mati sebagai ladang amal pahala untuk kita sebagai boko-boko temawarita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa aja renungi Pak. Apalagi ini perpindahan tahun dari 2025 ke 2026. Magaro kasih begitu, magaro kasih bateku, makasih wiang. 2025 deto gaga mau kutu-kutu, deto gaga wala sampajakku. 2026 tok do poli talara ipo tawirika hidayah, tawirika fuang. Jelok tawirik kak petunjuk istiqamah dalam ibadah. Itu yang harus direnungi. Apalagi yang harus direnungi? Keluarga ya Pak. Keluarga, istri dan anak. Makanya Pak, koki wat di mapikiri makanya aki buki investasi kolino. Yang nilainya itu hidupai oko akhirat. Agi ya Pak, investasi ki anak-anak yang saleh. Tadi anak salah, anak saleh. Nah, sabah iri te Pak makuku anak Masya Allah. Ya aku kampungku Pak. Wah. Dia apa aja yelo dengan anak. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maka dan regurut tak namo aswan ni melo doang ang anak musale iko tomatuan na law salah ditunul lagi. Aga contoh na tapi tak dampeng kak maraja bukan untuk ria madari ro perhatikan kor kasi anak TPA ko kor sidap ke boleh wi lemutong hanyawan itu tomatuan na lemutongan nyawana magi wi de nak baju na gandeng anak na loko masigi tama no nak masigi mengaji de nak baju alena lisu na banti motor na lisu na balik lisu
Kaawi pikogi cara anak memelok soal ini, ikut tuh lah disalah. Ya, dan rata-rata itu pak anak-anak macigo ko masigi di gaga tuh matuan dalam masigi. Tapi tak dampun kak meraja pak. Syariat iru masigi onrei kalau kak penyuluhan koro kacamata pitung panua siwalinna kabupaten lu kumangaribi pengajian maghrib aku ini kan anak macigo maka kak ni kan anak iru as ahi digage na sambo induk na ustaz lo masigi kada kaya rata-rata metoda itu anak macigo ku masigi digaga. Makanya biasa sampai ke pedange ambok muna kada na makada nakko tanaki fu ngajikku makada magi na digaga ambok mulo masigi sisan na bajan makada aga na sambo muna makada ambok ku pa fangaji era malapi gade na lo masam paja awe capa pa tahu ye capa pa ramalapi gade na pulo masam paja sisan na ramalan katongangi tapi siaga mi pitungas so bawa tak deni. Hadirnya saya mulia. Ini jangan. Tak pada apa kau lewat ya. Anu kau naratutun. Oh mau ni mo. Dia aja nanti paletu koromoni dah. Pak istirahat ke nampak. Jamaah yang saya muliakan. Jadi dua nih Pak Bu ya, untuk menjadi bijaksana dalam berkehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah isangi aleta. Kemudian kita renungi. Kita renungi, mempamulai akil balik sampai hari ini. Mari kita sama-sama merenungi diri pribadi kita masing-masing. Merenung politika kak jero. Melo kak silo. Tiga kak mo, kinro kak mon rumahku kuewe. Yang terakhir adalah melo kak lokega. Bicinenge aja maka dokomo kilino tulimon rotaru. Ai di mana bawah? Apa? Suatu saat kita akan menuju satu tempat. Makanya direnungi perjalanan hidup manusia Pak Bu. Direnungi perjalanan hidup tak. Karena perjalanan hidup manusia akan menempuh 5 alam. Alam pertama yang sudah kita tinggali namanya alam arwah. Desi nametayro terjadi pernikahan antara seorang pria dengan perempuan, bertemu dengan sel telur dengan sperma, maka terjadi namanya pembuahan 120 hari, 120 sona, na sepunga kifunga ta'ala ruhnya. Maka mamulan sampai waktu yang ditentukan 9 bulan kurang lebih kita berada di alam yang ketiga. Pak Bu, aku tanya kak, waktu nako alam rahim, kagak mengerangi makana agak figo kuro. Bu, apa ini tuh matampu? Oh, tapi tak dampung kak. Kagak mengerangi kuro pak waktu nako ke alam rahim, si dia bawa watana matun reye, kagak mengerangi kuro makana agak figo. Nah araja kuasa ngena fungala ta'ala, papenya mana fungala ta'ala, nikmatna fungala ta'ala, alhamdulillah, si dia makun re matampu biasa otane, Bu, waktu taruh matampu, pura kiga mandri, ingat, dilengkap, pura kiga mandri do cili, dilengkap, kak magi pelian aja, nak tangkap ingat nang katu do cilina, ilona fungala ta'ala, ilona fungala ta'ala. Nah, setelah kita berada di dunia ini, renungi perjalanan hidup kita. Renungi perjalanan kehidupan kita. Jadi kolino Pak, masih 2 alam yang akan kita tuju. Akhirnya Pak, untuk menuju alam akhirat, kita harus singgah dulu yang namanya alam barzah. Mun ini? Hah? Lagi 6 menit. Alam barzah, pintu awal untuk menuju akhirat. Pas sadia ibu kota, pas sadia jawabata untuk menjawab pertanyaan mungkar wa nakir sebanyak 6 perkara. Ternyata Mak Dewi Ende Guruta Haji Tahir Usman, beliau sudah mati suri 4 kali.
Pertanyaan namun karwan nakir si dibawa jawabannya laku-laku jamai sampajal 5 waktu. Inilah modal terbesar dan terdahsyat yang akan kita bawa. Yang terakhir yang disampaikan, menjadi orang bijaksana berkehidupan, tahu batas. Isengi pak maka angka tu batas tak maka ilalan na akurangi likulli ummatin ajal. Ritungka umma angka batas ta. Fa iza jaa ajaluhum narikona poleni tahu ajalang. Dena nawat ding ipa mundur, deto na nawat ding ipa maju barang sedetik pun. Itulah ajal kita. Narampingki nabita maka da siaga batasna ummaku detto narampe maka da siko umurun tasi di tahu tapi maka dami nabita sallallahu alaihi wasallam umurutna ummaku baina sitting wa sabain. Umurutna ummaku antara 60 ke 70 tahun. Pak Bo, ye ko angka tau make umur iya wenyewe 59 tahun 11 bulan 3 minggu. Sediaki si minggu mani jatata. Atau ada orang yang berumur pada malam hari ini 69 tahun 11 bulan 3 minggu. Si di mana? Si minggu mana? Nah rahasia apa aja becenenge make de fungala taala asanudin si ulam mani mu mate de nalawah kantor si ulam mani je tulen kan aku masih kapan to ala rafan de no sedep agendo anakku aja tuh sedep magi si ulam mana aja tapi de kagak imir dari kareu fungala taala make de namu de wah de tu balik bajangia to de tu balik bajangia biasa mi apura kar hati-hati ki dan namu de ajakin aku cik malah kalau mau biasa ti kocik tahu ya pak iro tahu lebih itu 10 tahun ngumuruna alhamdulillah angkana bonus pakai guna itu bonusnya pak si bawa madicing untuk padlep pilih sehingga kita berkehidupan di dunia ini menjadi orang yang bijaksana. Pertama isangi aleta oleh vega ki monro kita mau kemana, kemudian mari kita merenungi perjalanan kehidupan kita ini, maga amalak soleku, maga amalak salaku, maga ibadahku, maga pakasiwiaku, maga keluargaku dan lain sebagainya. Yang terakhir ingat ada batas waktu kita hidup di dunia ini. Ketika ajal sudah datang kita tidak bisa mengelak walau barang sedetik pun. Tadampeng kak mega-mega poleri taruh bicarai angka mana ada kita pasala mungkin karena kadang kalan ilmu. Tapi memagi-magi wi asyir untuk ketak satu tanda asyir untuk ketak mana mati dilalas suruh ke pemasina fungala ta'ala. Olehnya itu sekali lagi terima kasih yang memfasilitasi Pengaji Usman sehingga melalui beliau dengan petunjuk malaikat menindis HP-nya, menindis nomor HP saya. Walaupun beliau tabik kedua siulang ke kusi dapat boleh ada parkir otona. Alhamdulillah. Inilah namanya Pak silaturahim. Ya. Makanya silaturahim ini Pak ajak lalu nang kari papat tuh. Ya lalu nang kari papat tuh. Tapasi sompong. Saya ke sini hanya tujuan pertama adalah untuk silaturahim, untuk masyarakat di Kabupaten Sidrap ya Pak nasabat atau Sidrap Mutoka. Kebetulan mina papedali ke Kak Fungala Ta'ala angka papedale kokera apa tuh ni romon mengabdi. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang ada mudah-mudahan pada napalampiri umurut tak fungala ta'ala nawiriki disinga majappa kesehatan jasmani dan rohani napa sagena yaki dalit tak halala nama baraka nang kaipake madap piri sisina fungala ta'ala na ilolong resenge salama kemasalomoy lino dan ni akhirat Allahumma afiq ila akamit tarik billahi fi sabilil haq wa billahi taufiq was sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.